Rivatisana mafhungo a SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg twi mafhungo malwane nga chino chifhinga care. As the ANC family, by the passing away of Comrade Nati, he left us when we did not expect. Mungwari mulwane wa lihoro la ANC vofikile mbalula vodalera muta wa mambasada vopiraho shangoni Bonati Mthethwa. Mapholisa va chigwada chine cha sedza vuchinyi ho khetheaho voguluba mudini wa chanda cha mukomishinari wa mapholisa voimiswa mushumoni Vho Shadrack Sibiya. President Cyril Ramaphosa voita khuwelelo ya uri lifhasi li shumisane kha mbekanyamaitele ya zwa ikonomi. Ndi madekwana ndine Tshanduko Ligege. Rivadisela mafhungo pano kha SABC 2, SABC Plus na kha Lihai. Lodi vosherwa hwayani karibe rothe. Mungwari mulwane wa lihoro la ANC vofikile mbalula vodalera muta wa mambasada wa Afrika Tshipembe shangoni la France vopiraho shangoni Bonati Mthethwa. Madalo aya hayani havo Mthethwa pala kwambo nambi fundu la KwaZulu-Natal ndi chipida cha thikhedzo kha muta ubva kha lihoro la ANC. As the ANC family, by the passing away of Comrade Nati, he left us when we did not expect. He was doing a great job as an ambassador, where the president had sent him to represent South Africa. We saw his work and his dedication and so on, and where he was deployed. It came indeed as a shock. Mapholisa va chigwada chine cha sedza vuchinyi ho khetheaho voguluba mudini wa chanda cha mukomishinari wa mapholisa voimiswa mushumoni pala Centurion Vho Shadrack Sibiya. Hojiwa tshomedzo dzikatelaho thengotendeleki na laptop u itela u sedzulusa zwiito zwa vhufhura zwine vha khou hwelelwa zwone. Me too, I was under the impression that it's going to happen. I'm expecting it anytime. I mean, the General Mkhwanazi said yesterday that it's imminent. There's been imminent since last year, so I'm still waiting. So why were the police here, General? They came to conduct a search and seizure. I was expecting them. And what did they confiscate, General Sibiya? They will normally look for the gadgets and the cell phones of everybody who's in the yard. General, we understand that this started since 3 a.m. in the morning. Are you aware about the cars that were coming in looking at your house? No, I've been under surveillance. Remember, we are under siege here. It's helicopters, it's surveillance, left, right, and center. This is abuse of power. Yesterday, there was a Blackhead Street there, and then as you come out, you'll see there's a car that side and there's a car that side. So, I mean, this is what I have to live with at this present moment. Vachimiswa cha sedzuluso yo khetheaho ya mapholisa SIU voguluba kha nnḓu ya maimo pala Sandhurst Sandton ine ya khou ṱumanywa na xitundulume vhane vha khou ṱumanywa na mavharivhari a zwa vhuaḓa ha dzithendara vhuongeloni ha Tembisa. Izwi zwi khou tevhela muvhigo thangeli wa vha SIU we wa wanulusa vhuaḓa ha masheleni a rannda dza biḽioni 2 nga kha dzithendara vhuongeloni ha Tembisa. U ya nga vha SIU huna zwigwada zwiraru zwine zwa khou ṱumanywa na zwiito izwo. Tshiṅwe tshigwada ndi tshine tsha khou ṱumanywa na ramabindu Vho Hangwani Morgan Maumela vhane ndaka yavho ya katela nnḓu na dzigoloi dza maimo. Tsedzuluso dzo wanulusa uri masheleni e a vha o tea u shumiswa kha mutakalo o shuma fhedzi ahuna zwine zwa khou vhonala uri o shuma zwone. Vha foramu ya ramafhungo kha lino shango vho saladza tshoṱhe maambiwa a mukomishinari wa mapholisa vunḓuni la KwaZulu-Natal Vho Nhlanhla Mkhwanazi. Maambiwa aya e a itwa tshifhingani tsha dzulo la komiti phalamendeni o ḓo dzikusa mimuya ya vhathu kha zwe vha SANEF vha zwi ṱalusa sa u ṱhaselwa hu tatisaho kha mbofholowo ya ramafhungo. Vho Mkhwanazi vha ri komiti ya phalamendeni ya zwa vhusevhi i tea u ṋea ndaela mazhendedzi ya vhusevhi ya muvhuso uri a ṱoḓise vho ramafhungo. The ad hoc committee through the Joint Standing Committee of Intelligence tasked the state security of this country
to conduct a thorough counterintelligence investigation on the role of the media in this country, and specifically specific journalists that are working. Most of them, I've seen they're publishing, as I said, it's not a media house, but journalists. Some of them, they write for, I think, Sunday Times or City Press, one of those newspapers. But I know one of them, some of them write for News 24. vadzanolala vora mafungo kha lino kana SANEF vari mambiwa nga vomkhwanazi anautsikeledza na u vha na chitalula a dovha hafhu a kwanyeledza pfanelo dza vora mafungo. We were really very concerned about his seniority. In other words, that he as a senior person in the police, he's not putting any evidence on the table against any journalist who has done something wrong. He says that, there's journalists from either the Sunday Times or City Press, and for him, he doesn't even see the importance of getting that bit factually correct. Va SANEF vari mambiwa aya ana tshutshedzo dza u ṱoḓa u tiba zwiito zwo vhuyaḓa nga u fhumudza vora mafungo. Muhwelelwa ono shandukaho u vha ṱhanzi ya muvhuso kha tsengo ya bulasi ya nguluvhe Vho Rudolf de Wet o ṱanziela uri ene o tou ṋewa ndaela ya uri a thuntshe o sumba he vhathu avho vha vhe hone mahoḽa nga ṅwedzi wa Ṱhangule. Vho de Wet vha khou ṱanziela sa ṱhanzi ya section 204 nga fhasi ha Criminal Procedure Act. Muvhuso humbela uri Vho de Wet vha ṱalutshedze zwo bvelelaho vhusiku uho he Vho Maria Makgato na Vho Khudzayi Ndlovu vha thuntshiwa vha vhulawa ngaho. Ṱhanzi ya vhuraru kha mulandu wa Vho de Wet vho humbelwa u tolola mbuno nga nḓila ye zwithu zwa itea ngayo nga ḽa fumisumbe ḽa ṅwedzi wa Ṱhangule. Vho de Wet vho ṱanziela matsheloni nga tshiwo tsha u thuntsha musi vho yo rea khovhe vhe na muhwelelwa wa u thoma Vho Zakaria Olivia na muṱa wavho. Nga madekwana vha tshi vho vhuya vho ṱalutshedza uri vho ḓo ṋekedzwa tshigidi tsha 60 cm nga Vho Olivia. Vho de Wet vho isa phanḓa nga uri vho ḓo ṋewa ndaela ya uri vhuvhili havho vha khou tea u ṱoḓana na vhathu vho dzhenaho pulotoni ya namba 21 nga nnḓa ha thendelo. He said we must go down and check if those people who comes to steal over weekends, the piglets and the dairy products, if those people came. Uya nga vhuṱanzi havho, Vho Olivia vho thuntsha luraru uya kha luna, ngeno vhone vho thuntsha luvhili uya kha luraru, vho sumba tshigidi tshavho kha Vho Maria Makgato, Vho Khudzayi Ndlovu na Vho Mavhutho Ncube. Nga murahu ha u thuntsha uho, Vho de Wet na Vho Olivia vho ḓo ṱuwa afho bulasini. We turned around the person and we found out that it was a black woman. What happened afterwards? Then accused number one, he told me we must put it inside the pig store. Where this body was placed, were there pigs inside? Pigs? Yes. How many pigs? Between 8 and 10. Vho de Wet vha kha ḓi ḓo vhudziseswa nga ramulayo wa vhahwelelwa advocate Vho Jacobus Venter. Tsengo i ḓo vhuyelela nga ḽavhuraru ḽa vhege i ḓaho. Mulandu wa vhabebi vha ṅwananyana wa miṅwaha miṋa wa fhaḽa Eldorado Park fhano Johannesburg vhane vha khou hweswa mulandu wa u muvhulaha wo fhiriselwa phanḓa kha ḽa vhu-19 ḽa ṅwedzi wa Nyendavhusiku hu itela uri muvhuso u ṱhaphudze ṱhoḓisiso dzawo. The investigations in this matter are not yet concluded. We are still awaiting the results for a few of the tests that were conducted, especially on the deceased, and also for the decision of the Office of the Director of Public Prosecutions on the forum of where the trial will be held. So as soon as investigations are concluded, then the Office of the Director of Public Prosecutions will also announce where the trial will be held. As the state, we are hopeful that the investigations will be finalized as speedily as possible, because the intention is to subject both accused to a speedy process so that justice can be served. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwene zwino.
ri va ṱanganedza hafhu kha mafhungo fhano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Vhadzulapo vha mivhundu ino fhira fuṱahe fhasi ya masipala wa Bushbuckridge na kha masipala wa Mbombela vha khou itela khuwelo muvhuso wa vundu ḽa Mpumalanga uri u khwaṱhise tshanḓa kha tsireledzo, zwikoni zwa u kunakisa na u vhulunga maḓi. Izwi ndi nga murahu ha musi mafobvu vho tshinyadza tshiko tsha maḓi tsha Hoshani he zwa sia mivhundu i re na tshivhalo i si na maḓi. Tshiko tsha maḓi tsha Hoshani tsho tshinyadzwa. Hu khou pfala uri fhethu afho ho tshinyadzwa nga vhanna vha 14 vhe vha ita vhutshinyi uvhu vhapfi vho ṱhasela vhalindi vha henefho. Ho tswiwa khevheledza u bomba maḓi hune zwo sia mivhundu ya vhupo uhu i si na maḓi. Tshinyalelo i khou anganyelwa kha randa dza miḽioni. Lava vha dzhube makhebule kha mavemu vhe vha tshinyadza dzikhevele, mulayo u tea u vha dzhiela vhukando. Thathe manyathelo kakhulu. Muṅwe wa vhalindi we a vha ehono tshiwe itshi tshi tshi bvelela u a ṱalutshedza. There were 2 cars patrolling, like on duty. It was me and my colleague. There were 14 thieves. They were speaking different languages, and 5 of them they were heavily armed. Ba masipala wapo wa Bushbuckridge vari ho kwamea vhadzulapo vha no fhira zwigidi zwa dana 5. Vhathu vhane vha nga vha vho kwamea kha tshinyalelo heyi ine ra vha khayo hafha noni vha swika 150,000 ngauri miḓi kana miḓana ine ya wana maḓi kha Hoshani Waterworks ya swika haningei kha bo 97. Muvhuso wa vundu uri maḓi a phesenthe dza 4 ndi ane o lodziwa nga ṅwambo wa tshomedzo dzo vhaisalaho kana u tshinyadzwa. In the area where there is no water, remember municipalities must provide the water tankers, and that's exactly where the mafias comes in. To an extent, some plant might be vandalized, deliberately, as a part of sabotage, and that's why we can't just accept this vandalism without being investigated. Ba masipala wa Bushbuckridge vho fulufhesa u wana nḓila dza u tandulula khaedu ya maḓi kha vhadzulapo vho kwameaho. President Cyril Ramaphosa vho ita khuwelelo ya uri ḽifhasi ḽi shumisane kha mbekanyamaitele ya zwa ikonomi. President vho sedzesa kha nyaluwo ine ya katela mashango oṱhe na thikhedzo ya ikonomi kha mashango ane a kha ḓi bvelela. Khuvhangano ya ḽifhasi yo dzudzanywaho nga Khomishini ya Mashango a Europa ine ya khou katela vharangaphanḓa u bva kha mashango a Afrika, Amerika na Europa u itela u khwaṱhisa vhuḽedzani ha mashango aya siani ḽa zwa makwevho na vhubindudzi. Musi vha tshi khou amba kha khuvhangano iyi, President wa ḽino Vho Cyril Ramaphosa vho amba nga u vusuludza tshumisano ya mulalo na mavhusele ḽifhasini. Circumstances that the world faces now require comprehensive, coordinated, and forward-looking solutions. And these challenges, in fact, call for a renewed commitment to the peaceful resolution of conflict, respect for international law, the strengthening of multilateralism, and the progressive reform of international bodies like the United Nations and the WTO. As we work to strengthen trade and investment ties, we must also address those issues that hold back more robust, more diverse, and more impactful trade and investment between the African and European countries. We need to work together. President vari mashango a Afrika ana khaedu ya zwikolodo na u sa fara u lingana nga zwiimiswa zwa u hadzima masheleni zwa ḽifhasi. In my view, simply unacceptable that many developing economy countries pay much more for their debt than what more developed economy countries pay. This unfair treatment perpetuates inequality, not only between individuals, but amongst countries as well. Musi lino shango li tshi khou ḓilugisela u fara khuvhangano ya mashango a G20, vari Global Gateway na yone ite u shumisana na G20 u itela u swikelela vhuthihi, ndinganelo na ikonomi yo khwaṱhaho. I do believe that together we can foster inclusive growth, we can build resilience, and we can create a sustainable and secure future for all our people. Madora President ngei Brussels
akadwa afha tshipiḓa tsha u kunga vhubindudzi, vhutumbuli, u sika mishumo khathihi na u fhungudza u tshikafhadzwa ha mupo. Vha muṱa wa muongi ane a bva kha muvhundu wa Hamashamba nnḓa ha Louwsrift vunḓuni ḽa Limpopo vha khou ita khumbelo ya thikhedzo ya masheleni u itela uri vha kone u vhuisa masalela avho muongi u bva kha shango ḽa Ireland. Vho Tshiwela Mphaphuli vho lovhela Ireland nga ṅwedzi wa Ṱhangule na ṅwaha. Vha na zwidzulapo zwa mashango aya mavhili. Vha muṱa vho ṋewa u swika mafheloni a vhege i ḓaho uri vha vhe vho no vhuisa zwo salaho. Arali vha sa ita nga u ralo, Vho Tshiwela vha ḓo vhulungelwa henengei Ireland. Vho Mphaphuli vho lovhela kha ḽa Ireland nga ḽa 17 dza ḽa ṅwedzi wa Ṱhangule na ṅwaha. Vho ya kha ḽa Ireland nga ṅwaha wa 2004 u shuma sa muongi. Vho Mphaphuli vha miṅwaha ya 48 vho shuma maongeloni o fhambanaho henefho kha ḽa Ireland u swika vha tshi ṋewa tshizulapo tsha Ireland. U vha havho na tshizulapo tsha Ireland zwo swikisa kha uri vha si tsha katelwa kha ndindakhombo ya vhadzulapo vha ḽino shango vhane vha vha kha ḽiṅwe shango. Vhe henengei vho ita no u vha na ṅwana ane zwino u na miṅwaha ya 12. Ṅwana wavho muhulwane ene a vha fhano hayani uri vha khou tou phuphuthela kha vha muvhuso wa Ireland uri vha songo vhulunga mme awe henengei. Zwo ri pfala uri vho ri sia mianga ho tea vho vhulungwa within 3 days. Nda vha humbela uri ndi khou tou humbela vha songo vhulungelwa nga nikei. Zwino ndi kale vha khou ri fha tshifhinga vhege iṅwe na iṅwe vha khou founa. Ndi khou ṱalutshedza uri a ri ngo tou puta zwanḓa sa muṱa ri khou lwa vhusiku na masiari. Masheleni ane a khou ṱoḓiwa u vhuisa tshitumbu tsha Vho Mphaphuli fhano hayani ndi rannda dzi vhalelaho zwigidi zwa R150. Vhadzulapo vha mivhundu miraru fhasi ya vhuhosi ha Mashamba vho pika u ḓo kuvhanganya masheleni a rannda dza zwigidi zwa 40 u thusa muṱa. Vhathu vhadzulapo vha tendelana kha uri nga muṱa ya vhathu vhoṱhe vha fha Mashamba kha ri vha na ndilo ine ra khou bvisa ri khou tikedza muṱa houḽani. So ra ḓa ra dzula ro sedzela ine ḽa na 250,000 ri muwashu u a sinela nga ngeina u a vhulungwa nga state tsha nga ngeina hanga nga ri ni muthu ane vhathu ani muḓivhi. Vha musanda vha Mashamba vha ri vha khou thusa sa izwi nga maitele na mvelele zwo fanela u vhulunga muthu tsini na mashaka awe. Sa izwi mvelele ya vhorine a itendi zwine zwa itwa nga mvelele ya vhatshena vhane vha tou fhisa vha kule vha vhuisa miholo. Zwino mvelele ya rine iri muthu u vhulungwa henefha masala awe a vhulungwa henefha hune vhaḓulu vhawe vha ḓo kona u vhona hone. Hu na mafulo a tshivhalo kha zwileludzi zwa vhudavhidzani ane o thomiwa hu tshi pfi ndi ya u thusa muṱa. Vha muṱa vho eletshedza uri fulo ḽine vha ḽi ḓivha ndi iḽo ḽo thomiwaho nga ṅwana wa mufu Karabo Maremi. Vha muṱa vha khou fulufhela uri vha ḓo kona u kuvhanganya ayo masheleni uri vha vhuise masalela avho mme vha vhana vhavhili fhano hayani hu si kale. Tendani Raliphaswa wa mafhungo a SABC muvhunduni wa Mashamba. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hone rannda ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 17 rand 16 cents, bond 22 rand 84 cents, euro 19 rand 85 cents, pula 1 rand 19 cents. Migwafha ḽa JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi 4024, platinum ndi 1675, oil songo kunakiswaho 65.97. Ndi matekwana kha ri mbo ḓi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matekwana a ṋamusi. Matekwana ane hu khou vhonela wa makole o tiba ha dovha hafhu ha vha na khonadzeo ya mvula ni nga kha ḓi na zwipiḓani zwa fhaḽa Devhula hayani fhaḽa vunḓuni ḽa Limpopo a tsinani dziphesenthe dza 40 dza mvula ine ya khou vhigwa matekwana ano khou dovha hafhu ha vhonala na mimuya kha i tshi khou vhudzula nga vhuhali musi dzhenela nga khomu shangoni a hu na mvula ine khou vhigwa fhedziha u khou vhonala mimuya ine ya khou vhudzula. Kha ri mbo ḓi lavhelesa uri matshelo hone ḽi ḓo tsha lima nga tshivhumbi yoṱhe. Nyimelo ya mutsho ya matshelo khou dovha hafhu tshi nga kha ḓi vuwa hu na makole o tibaho ya dovha hafhu ya pfela musi ri tshi lavhelesa hafhu fhaḽa khunzikhunzini ya fhaḽa Tshipembe ndi nahone ra khou vhona hu na makole o tibaho ya dovha hafhu ya pfela ndi dziphesenthe dza 40 dza mvula ine ya khou vhigwa. Ndi ngazwo ri tshi khou vha tsivhudza uri madekwana a ṋamusi kha vha lavhelele mvula ine ya ḓo vha i tshi khou fhelekedzwa nga maḓumbu fhaḽa vunḓuni ḽa Limpopo kha zwipiḓa zwo fhambananaho zwa fhaḽa Mpumalanga tsini na zwipiḓa zwo fhambananaho zwa ngeno Gauteng. Kha ri mbo ḓi dovha hafhu ri vha tsivhudza uri matshelo ri tshi tsha ri khou lavhelela nyimelo ya mutsho iteaho phambana nazo sa musi ri khou vhona hu na mufhiso wo kalulaho vhukuma une wa khou vhigwa ndi uḽa mufhiso une wa
vhuḓi anzela u sia maḓaka a tshi khou uswa ri khou dovha hafhu ra vhona iḽa mvula ine khou fhelekedziwa nga maḓumu yo dovha hafhu kha iḽa yo ḓi ṋea maanḓa kha ri mbo ḓi ḽi mona ri lavhelese dzi temperature dza madekwana ṋamusi kha ri thome nga vunḓu ḽashu ḽa ngeno Gauteng une ri khou vhigelwa hone mutsho wavhuḓi vhukuma ngeno ḓoroboni ya Johannesburg a tsini ha matshelo ḽi tshi tsha dzi ḓo gonya dzi temperature fhaḽa Pretoria dza swika fhaḽa kha 27 Brakonsberg nahone na fhaḽa Springs nahone aiwa ndi mutsho wavhuḓi vhukuma une u khou vhigiwa madekwana ṋamusi a tsini ha na matshelo ḽi tshi tsha kha ri mbo ḓi tsa hayani vunḓuni ḽa Limpopo ri thome fhaḽa Musina hune nahone ri khou vhona aiwa mutsho wavhuḓi vhukuma u tshi khou vhigiwa sa musi ri khou vhona dzi temperature dzo swika fhaḽa kha 32 Thohoyandou Giyani fhaḽa Phalaborwa nahone ri khou vhona u mutsho wavhuḓi vhukuma madekwana ano Bakersford dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 29 Mukopani hone aiwa ndi 27 kha ri mbo ḓi lavhelesa fhaḽa vunḓu ḽa Mpumalanga ndi ye ra vhona hone mvula ine dza khou fhelekedzwa nga maḓumbu a tsini ri khou dovha hafhu ra vhona aiwa ndi mutsho wavhuḓi fhaḽa Skukuza ri sa hangwi Mashishini na fhaḽa Caroline Mkhondo hone aiwa dzi temperature dzo swika fhaḽa kha 30 vunḓuni ḽa KwaZulu Natal nahone ri khou vhona tshifhinga kha ḓi vuwa nga matsheloni hu na makole o tibaho fhedzi hanzhi dzavhuḓi vhukuma dzi temperature fhaḽa ḓoroboni ya Richards Bay na fhaḽa Ulundi kha ri mbo ḓi ya vunḓu ḽa Eastern Cape hune nahone ri khou vhona nga kha ḓi vuwa hu na makole fhaḽa Maletswai ya dovha aiwa ri khou dovha hafhu ala makole ri khou a vhona na fhaḽa Mthatha East London na fhaḽa Gqeberha Makhanda hone dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika fhaḽa kha 35 ndi mutsho wavhuḓi vhukuma vunḓuni ḽa Western Cape sa musi ri khou vhona fhaḽa Beaufort West George na fhaḽa Mossel Bay musi ri tshi vhasa Devhula ha Kapa nahone ri khou vhona mutsho wo dzikaho a tsini na dzi temperature fhaḽa Upington dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 36 Kurumandi 31 ri sa hangwi na fhaḽa Springbok musi ri tshi vhasa Free State nahone ri khou vhona fhaḽa Sasolburg Frankfurt na fhaḽa Bethlehem aiwa dzi temperature dzi fhasi nyana madekwana ṋamusi fhaḽa Ficksburg na fhaḽa ḓoroboni ya fhaḽa Bethlehem a tsini na Kroonstad hone dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika fhaḽa kha 30 kha ri mbo ḓi ya vunḓuni ḽa North West hune nahone ri khou vhona aiwa hu kha ḓi vha na makole o ambarelaho fhedzi ha ri khou vhona dzi temperature dzavhuḓi vhukuma musi ro lavhelesa fhaḽa ḓoroboni ya fhaḽa Mahikeng ri sa hangwi fhaḽa Tosca ndi 32 Vryburg 31 Taung hone aiwa nahone ndi 32 helino ndi kombakomba kha vhe madekwana vhuḓi Tshe khomishini ya madlanga ya thoma ro vha ḓisela zwine zwa khou bvelela thwi ri ḓo isa phanḓa na u vha ḓisela zwine zwa khou bvelela kha khomishini iyi u swikela ngo i tshi bvela khagala.